Assalamu alaikum tuğanlar. Yanday ACF Zetadin geldi. Tataç firmasından. Bu avtomat karabkalarga Honda maşinalarga ketedi. Step, Accord, Stream, Civic, Inspire degendeyiz. Жана башка аккордторго бүт аккордторго койсо жакшы болот. Мындай болот. Азыр ичин ачып көрсөтөйүн. Фасовканы бузабыз. Bir karabkada 6 kanistre gelet. 4 litre oylar. Bu original tuğanlar. Qanday görünüşte. Naki ACF Zetadin avtomat karabka Honda'larga. Qanday plombalar menen полный original. Japonski. Sapatı abdan жақшы. Baası 3200 сомдон. Келересиздер тугандар, биздин адрес Карабалта Новониколаевка, замена масла магнит автомойка жанында. Келсеңиздер, куюп беребиз. Сонун кылып тазалап. Номерлери менен 2024 жылы жайында чыккан экен. Көрдүңүздөр да, свежий.